gariga esande la mokasa ni mwanda la gariga je l'engrais des éléments de la gariga munyeganyeza umubwire ngo wimenye imana y'izina rya Yesu bimenye imana y'izina rya Yesu bicigini we mana bumugisha kolanga bakanga no kuri kwimana mwimenye mwomenye imbaraga ziri muri mwebwe ndiwosubira kuganya ndiwosubira kwicurikira ndiwosubira kwibaza ngo ase kino kibazo kiramba imbere gute oye nuguhuha gusa la kotele mwanda la zalafo Dawudi aravuga ngo kiriya kigabo nacyo Goliath ndakigira kabiri icya kabiri mwimenye ni mwimenye Yusu mwimenye Yesu ashimwe. Turashimiye Imana yuko turonkeye no mwanya wo kuba hano. Turashimiye ubuyobozi bwa gatatu bwiyumviriye yuko twobana no munsi. Imana ibaha umugisha. Amasaha aragiye nubwo yavuga ngo ameze neza, saa 2 zibura. Ndaco turavuga umwanya mutoya kuko kera mbona bamwe batanguye kugenda mwumwe, ariko turashimiye Imana. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa bice ni 14, turasoma umurongo wa 12 shikane ku 14. Yosuwa 14 12 kugeza ku 14. Haravuga ngo none rero numbe uriya musozi uhoraho yavuze wa munsi ico gihe wumvise ko arahabanaki kandi ko bafite ibisagara binini binini bizitijwe inzitiro z'amabuye. Kumbura uhoraho azoba kumwe nanje ndabaneshe nguko yambariye. Maze Yosuwa ahezagira Kalebu mwene Yefune amuha Heburoni kw'itongo, nuko Heburoni hacika itongo rya Kalebu mwene Yefune mukenezi gushitsa n'ubu yuko yakurikiye uhoraho Imana y'Abisiraheli muri byose. Amen. Turangirize mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice ni 16 murongo wa 25. Byakozwe n'intumwa 16 25. Maze nko mu gicuku Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva, isi ica inyiganyiga cyane giturumbuka, bituma umushinge w'inzu yibohero unyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose irabohoka. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi zibohero zuguruye, asokora inkota agira yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zatorotse. Ariko Paulo asemerera n'ijwi rirenga ati ntiwigirire nabi, twese turi hano. Amen. Mfite ijambo Imana yashize ku mutima wanje rivuga ngo imbaraga z'umwuka k'urufunguruzo ruduhindurira ibihe. Imbaraga z'umwuka twahawe ziba muri twebwe k'urufunguruzo ruduhindurira ibihe. Twarakijijwe tumenya Imana, kandi dusanga Imana ishobora byose, nta kintu na kimwe idashoboye, kuko niyo yaremye byose kandi muri yo ifite imbaraga zose, kandi niyo yonyine izihindura ibihe. Daniyeli yaravuze ngo nizinyuranye imyanya n'ibihe.
niza yimura imyanya irashobora kukwimurira igihe ikagihindura. Rero izo mbaraga twarazihawe ziri muri twebwe abantu bakijijwe bakakira umwuka wera, izo mbaraga turazigendana. Ariko ikibazo gihari nuko izo mbaraga twebwe tutimenya icyo twahawe. Hano dusomye muri Yosuwa Imana yamuhagurukije Mose amaze kugenda wirangize, kuko Imana ari uko yari yakoze nyine yonyine irabirangiza, irazibika Mose, ibwira Yosuwa ngo Mose ntagihari, none ni wowe nabonye yuko ukwiriye guhaguruka kugira ngo ukomeze umugambi Mose yari yatanguye kuyobora bano bantu kugira ngo uzobashitse mu gihugu cy'isezerano. Imana ihagurutsa Yosuwa mu gihe kigoye, kandi muhagurutsa hari yavuye umugabo w'umuhizi cyangwa w'indwari cyane Mose, ariko Yosuwa yari yarakuriye mu maguru ya Mose. Hariho byinshi yageze amwigiraho. Bibiri iravuga ngo igihe Mose ngo yageze avugana n'Imana imbona nkubone, Yosuwa ngo ntiyageze ava mu ihema ry'ibonaniro, ngo yaguma ku muryango arindiriye yuko Mose avayo. Imana imuhagurutsa rero mu gihe kigoye, ngo imuhagurutse imuha ijambo. Bwana asifiwe. Imuha ijambo. Mose Imana yari yaramuhaye inkoni, ariko Yosuwa ngo imuhagurutse imuha ijambo. Muri Yosuwa igice cya mbere umurongo w'8, Imana yabwiye Yosuwa ngo biri muri kino gitabo ngo uzubyiyumviraho ku manywa no mu ijoro, ngo niwe ibyawe bizogenda neza. Imana yabwiye icyubahiro, nibwo ibyawe bizogenda neza. Twahawe ijambo. Pima ezalili mwanda la veriga, twasigiwe ijambo. Ariko uzi gupfana ijambo ufite ijambo. Imana iramubwira ngo igihe cyose uko nabana na Mose niko nzobana nawe, ariko kugira ngo ibyawe bikomere bigende neza, ibiri muri kino gitabo uzubyiyumviraho ku manywa no mu ijoro. Pima elari mwanda la zarapo, jini mwanda la zarapo. Umva mbabwiye, igihe cyose ijambo ry'Imana ritazogira ububasha muri wewe cyangwa ngo urihe agaciro, tuzogera kure. Igihe cyose nubwo wosenga, nubwo woririmba, ariko utagira ijambo, nta handi uzogera, uzogarukira hagufi cyane. Imana iramubwira ngo ibyawe bizogenda neza, ariko kondezo ibiri muri kino gitabo uzobyiyumviraho ku manywa no mu ijoro. Wanasifiwe. Wanasifiwe. Pela Mangono. Yosuwa we ibyawe bizogenda neza, ariko kugira ngo bigende neza, hariho abantu bari hano, mbwirira uri iruhande yawe ngo uzurimbure ijambo ry'Imana. Abanza woroshe Mose yarese ko ndamwumva, kandi ukume gusaho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hano rero simbi hariya turi kuri 14, Imana ituma Yosuwa. Imana yari yabwiye Mose ngo igihugu muzojamo, reba batasi baje kugitata, bakirebe bakigenzure, barebe uko kimeze, bamenye nyine aho tuzoba tugiye. Muri abo batoramo Yosuwa, batoramo na Kalebu, ntiyari umwisiraheli, ariko agenda muri ico gihe agenda mu izina rya Bisiraheli kubera impamvu imwe y'uyu muhungu. Uyu muhungu yarantangaje cyane, ngo yari yaramaramaje afatana n'Imana y'Abisiraheli, ngo barafatana neza. Mose ngo aramubwira ngo sha, kiriya gihugu nawe ugiye gutata uzoronkamo nawe umugabane, kubera yuko wakurikiye Imana y'Abisiraheli muri zose. Ntiwigeze uca hirya, ntiwigeze ugira amahimba, wakomeje Imana y'Abisiraheli kubera yuko wayikomeye.
igihugu ugiyemo nawe uzoronkamo umugabane. Rya jambo ngo araryakira ribika mu mutima. Mose arapfa, baragenda baratata, bagarutse ngo 10. Mose yaragihari, bamubwira amakuru y'incamugongo. Ariko Yosuwa na Kalebu Yosuwa na Kalebu bazana amakuru atandukanye n'abagenzi babo, kubera yuko bagendana igitaramo muri bo. Nakuru kw'Imana nababwiye ngo imbaraga z'umwuka ko rufunguzo ruguhindurira ibihe. Imbaraga z'umwuka twahawe ko rufunguzo rugukingurira ibihe. Ingala z'abakaya ngo bagerageze kuvuga, ngo baravuga ngo nimuduha akanya natwe tuvuge. Bari 210 kera babaciye intege ngo bafata ijambo, ngo baravuga ngo ibyo bavuze nibyo, harimo ibigatanya by'abanaki twababonye, ariko hari icyo tutaduhurizaho nawe. Tiniki nuko uko bariko batureba natwe niko twariko tubabona, kandi twebwe twiyumviriye ngo nimbe Uwiteka tumwishimira, nimbe duhimbara Uhoraho, icyo gihugu azokitujanamo, kandi nta ruzitiro bagira. Wanasifiwe. Haleluya. Aba Yosuwa na Kalebu bafashe imbaraga z'Imana bazikombara n'imbaraga z'abanaki. Bariya 10 bafashe imbaraga zabo bazikombara n'iz'abanaki, ariko bano bafashe iz'Imana. Baravuga ati ko dukorana nayo, bareba imbaraga z'Imana yabo bakiba muri bo, imbaraga tugendana. Haleluya. Haleluya. Imbaraga. Imbaraga. Nalade sahasi nefe. Saliri mwandala zalafa. Apartamada farigani. Hari imbaraga twaha. Hari imbaraga. Hari imbaraga ndabarahi. Zangela ari mwandala zalafa. Apartambre. Hari imbaraga. Hari imbaraga. Ngo barangize. Ariko ndakunda Kalebu mana na Yosuwa ngo bashaka kubatera amabuye, kubera yuko bari bavuze Imana yabo. Ubugari buroroshe gukata, baravuga ngo tuzobarya bwa mutsima, tuzobakata. Haila sayili mwandala berega, tuzobamanyura, nta ruzitiro bagira. Wilinga lazara mwekaya zilili mwandala zara Mosha felelande Maria de Zagaria. Ndabarahiye kuri kw'Imana umuntu ufite Imana yiwe Yesu Kristo akaba ari muzima muri we, nta kibazo na kimwe gishobora guhagarara imbere y'iyo Mana, ntibikunda. Bengela zara mwekaya kuko hari imbaraga twahawe. Izo ni imbaraga zazimira izindi, izo ni imbaraga zirengeye iz'abapfumu n'iz'abakonikoni. Izo ni imbaraga. Hariho utuntu dukeya mbabwira dutuma izo mbaraga zikora. Hariho dupwe shaka kubabwira dutuma izo mbaraga zikora muri wewe, cyangwa naho ugeze zigakora. Ikintu cyambere no kwimenya, sobanukiwe. Niyo mpamvu hano twasoma Yosuwa yari yamwibagiwe, yari kwagabura bamaze gushikira igihugu ngo yibagirwa neza Kalebu kubera kwisobanukirwa. Aravuga ngo imbaraga nashoye mu kuja hari sinoburamo naje gakondo yaje, umugabane wanje ntibikunda. Ngo arahaguruka kubera kwisobanukirwa, ngo asanga Yosuwa, ngo aramubwira ngo ariko Yosuwa wibagiwe icyo Imana yamvuzeho nje nawe turi Kadeshi Baruneya. Haila salili mwandala berega, amubwira umusozi bariho, amubwira imyaka yari afite, aramubwira yuko bafite 85, haciye imyaka 45, kandi aramubwira ngo imbaraga zanje ntizigeze zihinduka. Jili mwandala zalafa. Ariko Mana ndagushimiye kwimenya. Mbwira uri iruhande yawe ngo imenye uri. Abantu ndi barimo kwimenya. Abantu benshi barakijijwe bakira umwuka w'Imana, ariko nduragera wimenya. Uracyagenda
ubundabunda kubera kutamenya ikiri muri wewe. Haleluya! Sayiri mwanda la veriga. Bibiri irambwira undi musore Dawudi yari yarimenye, amenye imbaraga ziba muri we, arahaguruka. Abisiraheli batinye, umwami Sawuli yatinye, bakuru biwe batinye, kubera uyu muhungu wisobanukiwe ngo Goliyati yayimokoza, bose bakaja mu myobo. Agahungu kimenye, kamenya imbaraga, kagendana, karababwira ngo nimuhumure. Reve kama kabahumuriza, karavuga ngo hakika ya Mungu ndakinesha kiriya kigabo ndakica. Barabanza barakareba, tasaka gahungu ni kenende ngo ndibigeze bamenya si uwo mwana. Babaza Abuneri ati wobuzi kariya gahungu nakandi toya yenda makuru. None ngo umwami tiyabyitaho kuko yari ko bona atari ko kano gahungu nubwo gapfa igihugu ndikizoba gihomze cyane. Tiri mukore kikaje kwiyahura. None ngo umwami amuca intege ngo aramubwira ngo twebwe turabasoda twaramenyereye urugamba twatinya, ariko kiriya kigabo kimenyereye urugamba we uracyari mutoye. We yamamubwira ngo reka nanje nkwibwira. Moses shaka mwizina rya Yesu ugendere kuri ritime nziza Mose. Kandi hari umurya kare wakozeho ureba ukuntu ugaruka aho yumvise icyo namubwiye. Dawudi yari yarimenye, aramubwira ati sasa kuranyitiranya, reka nkubwire seve yaje, kubwira uwundi kurandeba kareba ngo agahungu kagufi, ariko Belanda nazana mwekayo, ariko muri je hariho ikintu. Pima esaliri mwanda la veriga, ziliri mwanda la zarafo. Aramubaza ngo se wewe wari warwana n'idubu? Aramubwira toya ye, wewe warwanye n'idubu? Tisokuyirwa narayishe. Kandi yari yafashe umwagazi w'intama, kuramo uwo mwagazi w'intama ari muzima, ndayitabwagura jewe tuwambona ticyakabi. Wewe wari warwana n'intare tobato, wahangaye intare sha tisukuyihangara, narayishe. Pima elasini mwanda la verika, zingalari mwanda la verika, jazili mwanda la zarafa, evazalari mwanda la verika, desafele garde manganga oyeba tusige nunge neganidisho gutakaza bari yobigisha nona Imana yakugabiye uyibara tusige numwe elagani myinshi yo gutagaza. Haleluya! Samala bondi tumungana. Umva mbabwire mwe bayobozi ba gatatu, muzokore strategies zishoboka zose, ntimugatarame ngo mutahe gutyo, muza mutahari ibihome byaridutse,
muvuge ngo kuwa gatatu hari yere kuyimeza ukunuko yaridose uwundi wa gatatu muri duriyindi kubereke mwari imenye pema Piginas. Fela kalari mwanda berega esande la mokasa ni mwanda la berega je l'engrais des éléments de la berega munyeganyeza umubwire ngo wimenye Imana mw'izina rya Yesu. bimenye Imana mw'izina rya Yesu. Bichingeni wae. Mana bw'umugisha. kolanga bakanga no kuri kw'Imana mwimenye mwomenye imbaraga ziri muri mwebwe ntiwosubira kuganya ntiwosubira kwicurikira ntiwosubira kwibaza ngo se kino kibazo kiramba imbere gute oye nuguhuha gusa la kotele mwanda la zalafo Dawudi aravuga ngo kiriya kigabo nacyo Goliath ndakigira kabiri icya kabiri mwimenye ni mwimenye Yusu mwimenye icya kabiri kugira ngo urufunguzo twahawe rukore no kwiha agaciro rero kwiha agaciro Pawulo aravuga ngo mwiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo pima ela siri mwanda la verega k'abakozi b'Imana bagabura ibyayo bagabura ibyayo ibyo tugabura si ibyacu ni iby'Imana twiha agaciro mbega wowe urinde maze kumenya uwo Ndiwe Imana yanje nahisemo pita ko gukorera haba kumanywa nijoro mutambara tata mu mvura ndetse no mu mwijima ndagukeneye Mana we Dino kamugaze mu mitima yacu Wino mwami mwiza mwami mwiza Wino ugendane natwe Wino kamugaze mu mitima yacu haleluya haleluya sayili mwanda la verega zalari mwanda la verega Alongo nani l'ombre de sa fe. Bwana sifiwe Bwana tukusa milele. Bwana sifiwe Bwana sifiwe. umusumwe ngo bazanye Daniel ngo baramubwira ngo abandi bagira byananiranye umwami yari yazanye abapfumu n'abakonikoni ngo basobanura inzozi babanze bazimubwire basubire bamubwire n'insobanuro zabo birabatupa ngo bibatupe amarakara ngo aravuga ngo bose ko bizi ikikaridayi ngo bose barapfa none ngo baje kuzana ba Daniel na ba Saduraka tinamwega mumu babandi baravuga ati ntibari hano ga nabo ni mubazana dupfire hamwe twese ngo baje kubazana ngo bababwira amakuru ngo Daniel ngo aravuga ngo ni muduha kanya gato tandala salamwe bidushobora kugendana nizinda kebwa Imana ya ni muduha kanya gato ngo kubita ivi hasi Imana imuhamayerekezo abakijije n'abapfumu n'abakonikoni kubera uyu muhungu yari yarisobanukiwe mumbarize ngo se waristahuye warimenye icya gatatu mwiha agaciro Tupe pa. umunyeganyeza ati hagati Ihagashira musuhu. Uri umugabo. nukuri kw'Imana ariko mbega mbabazi umuntu umwe yigeze kumbwira ngo uzombwira uwo mugenda nzokubwira uri Mureke twikomeze. ninde mugenda ubu tureke umuntu wese ndubona abaswahili baravuze ngo roho yako temwe twigaza kuba turi ahantu mu cyumba cy'amahombi twadusengera umuntu wuzuye amapepe noneho mbona umwe afashe Bibiliya agiye kuyimutunga wa wundi ngo we
ngo we wa undi munyamapepo wa undi wa mutunga Bibiliya ngo we mbona wa mugabo karagenda we ndamuti ngo wawugende kinyamugongo ngo wewe turakuzi yamagenda gutya na ya Bibiliya ndiyo kanga amapepo niki kuri muri wewe kiryamye muri wewe. Hariho bamwe basigaye bazisegura ngo niyo barota neza, ritari muri wewe uzorota nabi, bazoguterura barare baguhingisha iriya mu misozi, uzobyuka ngo sinzi yo naraye, kuko turiha agaciro. Tibiri mu mutima, hiri mu mutima wa zandiko ntacyo byohindura. Igihindura ni ijambo rema yinjiye muri wewe. Nimwiha agaciro, mundebere mu maso mubwire ngo iha agaciro. Tonde nyabona yarese ndamuzi, ejo bundi yari ko nyandikira ngo arakumbuye ko dutaramana. Naje gumura gumaho turatarama wewe, kandi mu mwanya turasenga. Ko ndagerageza ngo ndebe yuko turasenga. Abantu basigaye bavuga gusenga bakama ngo babuza amajambo yo kuvuga, ariko ye cyagatatu timwamubona yuko mutamukurikira, musimbiye ku cyakane gute? Nukwatura neza. Aho abantu benshi bahafitiye ishida, abantu barimo kwatura nabi. Tugasenga neza ariko tukatura nabi. Vuga ngo Imana imbabarire. Twamenye Imana nk'Imana y'ubushobozi. Aba bagabo bakoranya n'Imana, nabo n'abahungu n'abakobwa bavukiye amezi 9 ngado. Hariya muri Yakobo Bibiliya iravuga ngo na Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Bivuga nawe yaravutse, nawe ararira nk'uruhinja. Yagiye no gusaba indaro ku muvakazi, kandi nawe ukenye. Yarashonje arataka, no kuvuga ni umuntu nkatwe, ariko batura neza. Kalebu nta kindi cyamuhesheje Heburoni no kwatura neza. Yaravuze ngo uriya musozi ndawuronga, kandi nubwo araha ibigatanya z'Abanaki ndabanesha. Heburoni ndaharonga ndabanesha. Imana izoba kumwe nawe ku buryo yagiye ibana nawe, ndabanesha. Haleluya, haleluya. Uri mu kuba mu kibazo warangiza ukatura nawe, urakinze. Zambaraga Bibiliya iravuga ngo imbaraga zazura Yesu Kristo mu bapfuye ngo nizo zikorera muri twebwe abizera, ziryamya muri twebwe, zigendera muri twebwe. Imbaraga ziri muri twebwe, no beras, ariko turimo kwatura nabi. Ngo turafu, ngo kino cyana ngo dore uko gisa, ngo nikizeze, ngo wagipfuwe. Aho kurasenga akoza gatoya, kera umwise ngo dore uko gisa, ngo dore urutwe. Nawe ukora amafuti menshi, kera Imana ikakureba uvuze ngo dore urutwe. Wawe usenga ngo Mana uyu mwana musabiye ubwenge, abaye urutwe gusa kubera akantu gato. Ushizemo urufunguzo urugaye ngo nonongo ubukene ngo buranyica, buraguhamba si ukukwica, kuko nibwo kera kuraburamya wabuhaye karibu. Nimwige kwatura neza, mundebere ngo iga kwatura neza. Tumenye yuko dukorana n'Imana. Amajambo Dawudi yatuye kuri Goliyati niko byagenze. Yaravuze ngo uno munsi ndakwica. Uzogura indege. Uzogura indege. Indege n'ukuri. Uko watuye neza. N'ukuri. Babwire kwatura ni birarema. Njewe mfite ubuhamya bwinshi bw'ibintu natura, ntabona inzira nacyatura nkabona kirabaye. Kubera iki? Akanwa kanje nako kurema
sako kukina. Sako Oya. kuhambira. Haleluya. Sako kurema. Bibiri zivuga ngo turutumana dutoya kubera iki twaremwe mu shusho yayo. Imana iduha ububasha bwo kuganza. Nico gituma yaramye Adamu irangije iramubwira ngo nawe nguhaye ububasha bwo kwita amazina. Ndaguma ndeme nimara nite n'amazina dukorana nawe ngaho. Yavuga gutyo ngo iyi ni impene. Tinibyo. Igifuko. Igifura. Inka. Uko yavuga uti nuko mwige kwatura neza. Bwana sifiwe. Mwabasore uzo wama watura ngo nzogira umudamu mwiza umeze uku nuku. Abandi ibintu byo kujinjika urumva ngo ngoje sha Imana go mugisha nakora ku Imana. Nuko nukuri. Ubana ko musetse abitangiye n'ituru. Nukuvuga Imana ishizeho akoro ni kashi. Mana go mugisha papa. Hariho abantu babwira umunsi umwe ari umukozi w'Imana sinirwa mvuga izina ryiwe kubw'impamvu z'akazi. No ahanurira umuntu umwe bara abakobwa aramubwira ngo we mukobwa ugiye gukora ubukwe kandi uzoba no muri Amerika. Ngo ndakubwira ukumva impamvu z'akazi nawe narese kurivuga nyine. Bwana sifiwe. No bari bagaranye n'uwundi mukobwa. Wa mukobwa yamavuga ngo wa undi aravuga ngo bizimana ngo iyi ni morale gusa. Wa undi yamavuga ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Niwe byabayeho. Niwe byabayeho. Uko ayo ni amakuru y'ukuri. Naho bamwe baracyaraho muja gushaka abanabi mu Kibitoki niriya hirya mu Kinama bazobacurika bazababa. Hari uwagiye yarambwira ngo bamwogeje n'amazi ashusha. Tibaba baragutwise amashuha igitego. Murananirwa kwimenya ugende ngo kuraguma uzungurukiriya hirya dufite ijambo twahawe ryuzuye ubuhanuzi. Ngo kuragenda ushaka ngo ni mundebere bakurebere iki dufite ijambo ubuhanuzi dufite ngubu. Haleluya. Imana nirungi ku muhanuzi kuri wewe ni sawa ariko se ngo uhagaze ku ijambo iya turaho amajambo meza. Hariho mu materaniro amwe ahantu hamwe noneho umuntu umwe aravuga ngo mvuko Uwiteka avuze arahanurira nk'abangana. Umugabo umwe wari uhara aravuga ati ko bavuga ngo mvuko Uwiteka avuze yamafata bibiri hano kandi henshi haravuga ngo mvuko Uhoraho avuze yama yiyaturaho yamajambo yihanurira byamubayeho. Nawe uracyari kugenda ngo ni mundebe ngo ko murabona ngo dosiye yanje imeze gute reba hano genda ubaze hano. Haleluya. Genda ubaze hano. Hariho n'abari mu kuja ngo kubaziriye reka kubaza. Shigenda ugenda wewe atura neza ibizoba ntibirindiriye ngo urumva. Kandi mbabwira iyo wasenze neza ega nabo bahanuza Imana irabatuma. Ariko hariho abantu bananirwa gusenga barangiza ngo Imana ngo ndikivuga iri mu kuvuga. Mwige kwatura neza. Subira umumbwirire ngo iga kwatura neza. Icyakane no guhagarara mu ijambo. Aha rero ariko ijambo ni ryiza wa iri arakaragura ko Imana iri guhagarara mu ijambo. Amasengesho ahagaze mu ijambo ni nko gukozaho. Naratangaye ijambo. Wanasifiwe. Ijambo ni urufunguzo ruza rwugurura n'ibiryango byananiranye. Ijambo Pema esalimu andala verga. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo ry'Imana rifite ubushobozi.
ijambo ry'Imana rihindura amateka. Iri ryahinduriye Dawudi rimukura inyuma y'intama abo umwami yicara ibwami. Ariko ka Dawudi we kengela zala mwekaya ariko ye mukunda ijambo. Patiri ijambo guhagarara mu ijambo. Pema guhagarara mu ijambo. Imisozi zikugwaho, ibihome biza bikugwaho, nta kindi. Uyu yibutse ijambo. Kare baravuga ngo icyo Uhoraho yatuvuzeho. Je nawe turi Kadeshi Baruneye. Ahagarara ku zanditswe. Arahagarara avuga ngo nahamvagase. Kandela zala mwekaya. Alili mwanda la verega. La dimension de varier. Guhagarara mu ijambo. Mata safe. Je l'engrais des éléments de la verega. Bangu umunyeganyeza ngo yewe hagarara mu ijambo. Hagarara mu ijambo mu izina rya Yesu. Baye umushitsi mbamuvuze. WhatsApp mu materaniro. Megaye de la foi. Tsindwa daimoni. Murimo kunanirwa kubaza ijambo mukaje kubaza WhatsApp. Ye nimuhagarare mu ijambo. Bwana sifiwe. Nimuhagarare mu ijambo. Muhagarare mu ijambo. Kangela sangela mwekaya. Nimuhagarare mu ijambo hakika ya Mungu. Bingela zala rimwanda la verega. Naba bari bameze nkatwe bahagarara mu ijambo. Muri Yesaya 43 aravuga ngo nimwaca mu muriro nzoba ndi kumwe nawe. Ba Danieli na Basaduraka bama barisoma baravuga ngo mu muriro ntituzosha. Umwami yamavuga ngo nibenyegeze inshuro 7. Baramubwira ngo nta mpamvu yo kugusubiza ijambo. Imana dukorera irabishoboye ariko nubwo yoceceka. Someri de la ve nubwo yoceceka. Ayoyote bado nitamini. Bado nitamini. Sema nami. Bado nitamini. Bengala zala mwekaya. Ariko turazi yuko Imana ishobora byose. Imana ihabwa icyubahiro. Icyagatanu. Icyagatanu no guhagarara mu kwizera. Bibiri irangira mu Baheburayo 11 umurongo wa 11. Murongo nkunda cyane. Ngo kwizera niko kwashoboje na Sara gusama. Ngo nubwo yari yaraciye. Kwizera kwama kumushoboza. Nubwo yari yaraciye. Kurasubira guhindura ingingo za Sara. Kurasubira kumuhindura kumudamu kiri mutoya yamagororoka. Arasama. Kwizera kuramushoboza. Kwizera kuramushoboza. Mbwira uri iruhande yawe ngo kwizera kugushoboze. Gukingura izananiranye. Kwizera kugushoboze. Kugushoboza. Icyagatandatu no guhagarara mu masengesho. Amasengesho
amasengesho. Amasengesho. ashobora guhindura imigambi y'ababi, akuraho imisozi agasenya ibihome. Haleluya. Hey! Bibiri irambwira muri Daniyeli 6:10 ngo Daniyeli amaze kumenya yuko icyandiko cyasinyweho yuko yasenga Imana, ngo yamataha iwiwe, ngo akomeza gusenga gatatu, ngo nguko yari yarabimenyereye. Petero yarasenze araheza, nta handi twebwe kenshi ibibazo byiyongeranye ngo tube nk'abongereza. Iwe yari yarahekeje kari gatatu ku munsi afukama, ngo yamakomeza ijya gahunda nguko yari asanzwe abikora. Imana ihabwe icyubahiro. Amasengesho ni urufunguzo rugusingiriza ibindi bihe. Amasengesho, amasengesho bengera zaramekaye. Amasengesho, maombi ari umuririmbyi wigeze avuga ngo maombi yageuza sura. Nico gituma ba Petero bageze kuri urya musozi ngo na Yesu na Eliya na Mose ngo baje kubataramira, ngo abigitaramo kiremereye, ngo Yesu ahinduka ukundi mu maso yabo. Petero ngo bose bamaberekwa, ngo baravuga ngo reka twubake hano amazu atatu, iya Mose, yawe Yesu n'iya Eliya. Abari yibagirwa ba Petero bari banezerewe, ngo ikirere cyari gihari, cyari giteye ubwoba. Amasengesho azahindura. Nyeganyeza uri Rwanda yawe, ngo imenyereza gusenga, hagarara mu masengesho. kulitokana na mama yake Ana kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana, kulitokana na mama yake Ana. Mama alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Maombi ya imani, maombi Mungu anayajibu. Maombi ya imani, maombi Mungu anayajibu.
mwese muve hasi tugiye gusenga. Zangela rimwanda la veriga. Dansa la feri. Muve hasi. Muve hasi. Tugiye gusenga. Tugiye gusengera ibintu nga bitatu. Imana ihabwa icyubahiro. Gisirimba turakigaruka mu kanya. Ndakeneye ko umuntu yisengera. Dore bari abakobwa. Muve hasi. Tugiye gusenga. Kandi umuntu wese no kwigwanaho. Mu masengesho. Mwimenyereze kwisengera. Mwimenyereze kwiyaturaho amajambo mazima. Rero umuntu wese agiye gusenga. Twumvise yuko muri izo nigo rufunguzo ruguhindurira ibihe. Kaza umuntu wese yisengera mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu. Senga ni umwanya wo gusenga. Vugana n'Imana yawe. Vugana n'Imana yawe. Ganira n'Imana yawe. Les hommes de la veille. Tengela zalari mwanda la variga. Legre des éléments de la variga. Je legre les moyens des alafos. Modelari mwanda la variga. Pima! Melanda la variga. Mana duhe. Duhe kwimenya. Duhe kwisobanukirwa. Duhe ku les hommes de la veille. Twihagatiro. Tumenye. Abaturi Shalari mwanda la variga Velele mwanda la variga Senga mwene data Senga vugana n'Imana ya Senga wirimana ya Bikiri ku mutima wa Velanda la mwekaya Jelegre des éléments de la variga Mana mu izina rya Yesu Narini mwanda la variga Dushoboze mwa guhagarara mu ijambo ryawe. Dushoboze ma kwatura neza. Dushoboze ma guhagarara mu kwizera. Dushoboze ma guhagarara mu ijambo. Dushoboze ma guhagarara mu masengesho. Sangela rimwanda la veriga. Evangelisation de carité. Langa ya zala rimwanda la veriga. Metation de kandala rimwanda la veriga. Zongoro mwenga ya zala rimwanda la veriga. Longela zala rimwanda la veriga. O veri de la gre. No de la cari di menidefo. Eko mundu wese yimuri kibazo cyari imbere yiwe. Senga wimuri kibazo cyari imbere ya. Ikintu cyari kiguhanze. Ikintu cyari hejuru ya. Chimure mu masengesho. Ya. Welenge zala rimwanda la veriga. Turashinguye.